Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni Rusa nga napoluan, dagiti ampun. Dear Manong Nemi, nakaragragsak kami, as in, nakaragragsak kami, Manong Nemi. Siya, ti asawak nga ni Apolonio Unupulon, ni Richard, nga inauna nga anak mi, kastamad tayong kini Ray, may kadua, ken tinaudi kat ni Rachel. Awanin ta sa pulik pay, Manong Nemi, iti Diyos, iti kastoy kinaragsak mi, nasaan nga ti, agnanayon kuma nga ragsak, ken ti marang tarabay na kada kami. Amo, Manong, idi nagasawa kami kat awang pay anak mi kinipulon, gumaw kawawa kami ti anak. Imagine ta 10 years, nga saan kami nga nadaan ti anak? Kalpasan ti 10 years ka ba nagdan nami, deta, nagsasarunumutan nga dimteng da Richard, ni Ray, ni Rachel. Kat siyempre, nabukal mi, ti pamilya mi ang naragsak, natungpal mi terapap mi kinipulon nga madaan, ti oray talo lang anak. Kahit ni kumapaidi, ang adopay Manong Nemi, ti dumteng kumang, ang ustunan, talo ko na. Arigat mo't no, saan nga sigurado nga maikan itinaran niya kamasakbayan dagiti talo nga kakabsat nga anak mi. Agangga nga nagraduaren Manong Nemi ni Richard iti high school kad adan iti college. Simmarunumat nga nagraduar ni Ray iti high school ket ne adamat iti college. Iti agraduar mo ni Rachel Manong Nemi iti high school dayta. Adadamanin ti adadaamin ti college, Manong. Kunang iti asawak. Di lamamin ano ti aldawan niya, honey. Ano lang, daddy? Kumahugawawat ang hamadaan ti anak. Hindi ko nagsasarun nga dimting daw. Ita, agraduar to ni Richard. Iti kurso ng engineering. Saan to sumaruno ni Ray? Iti kurso ng accountancy. Saan tumatin nerds ta, no graduar ni Rachel. Ay, agritiro ka ti trabaho. Taga-stockman. Sa anak pa agritiro. Madaanon ko pa lang ti 65, iso pa nagritiro. Katsika, no kahit mo nagritiro? Agritiro ako no adan to na ayaw anak apukok. No agasawan to ni Richard. Sumina ang kadi. Nakaw. Baka kasantunod karami din ni Ray. No agasawan to kat sumina. Mabadin to ni Rachel. Mabadin to ti inaudi nga babaeng anak ta. Kat natantot ka din nana. Dagi dito apu ko taking ko na. Usun to brata nga iwanan. Yeah. Balbaliw nga. Agtagibita. Balbaliw nga. Patakkel tangang tanipato ti anak idi. Ita, apu ko. Ita? Ito, wala ma. Nadimot pa na danunan. Di lamamin mapasamak tunday tapulon.
Ayawanin ta sa pulik pa kinapo Diyos. Sabi ko mata tultuloy tiragsakin ornos ti pamilya tayo. Sabi ko mata naragsak tubat ti bangunan dagiti anak ta nga pamilyada. Sabi ko mapulon. Sabi ko ma. Nakadado nga sabi ko mamano. Ngamiti may isa nga malem manon nemi dimteng ni Rachel manipud iti eskwela. Samad nga dati-dati nga kasjay. No sumangpet manong name agdiretso kaniya, I'm home, mami, ko na bisituan na. Ngam lilamsan lang. Nga daki ti salas. Nga agkupkupin. Kati-kitili na baak. Tasang kam nga mga nangalalan ti katulong mi. Alis tumad lang ti pa nagtitinulong mi para ti trabaho ti nagtibalay at damatla division of labor. Basta kasla awan anyaman na latang ang lilamsan na. So, ilokat na nga irekep, tiri daw ti kwarto na bag. Libag na. Ni, itaman pa eh. Diyos ko, ano mo paspasama kay Rachel? Kasmay sa nga ina, manong nemi, inak amo na ano ang problema, tinaudi nga anak ko. Tinugtog ko tiri daw. Rachel, iha. Ilukat mo man tiri daw. Kinutik na itrangka, nakalak. Rachel, saan nga sumumpat na no? Ne. Nga dito nang paspasama ka. Rachel, please. Ilukat mo tiri daw. At dalakit problema. Linabasan naglatan. Dati-dati sumangpad ka kita. Sakti mo na ka sa pulam, nga rakupem, nga agkam. Nga ibagam nga adda kadtoy. Nakasangpad kan. Nga mapiglilabsan naglaang. Sa ating sumurat kang irekip mo tirito, tisilid mo nanalbag. Apay. Rachel. Madida ito yun. Napang ko inalit ti tulbek, manong. Sinabro ko ti tulbek. Tinulbekak. Nakaedda, manong name nga saan pa yung nagsukat. Tila ang sapatos na tinikat na nakapaklib. At din boyfriend, anak kong inaudi. Nagpo-problema ita, gapo yung kinayat. Agsang sangit. Agan anugog. Iha, apay. Ano problema? Siga di problema! Na kayo kini daddy! Ano problema kata kami kini daddy? Ulbud kayo! Natin yung ulbud makin ka. Alam bumangong ka, plastar ka tapagsalitaan na ti amin. Saan lakit nga ulbud din ng ibaga kanyak? Natin maganakin ka. Na nagpasulam mi. Ha? May sakla nga ampon. Sinag ko na, basta. Masakla nga ampon. Saan ka di? Ampon daklaeng. Sumungbat ka. Ampon daklaeng saan ka di? Sumumbat ka! Agtala ka umaiya. Mapagsasaritaan ti amin nga. Saan ka ang sangit? Ken saan ka nga agbugkaw kasta. Pagsasaritaan ti amin. Ha? Pagsasaritaan ti amin. Gan siya orayan ta ni dadim. Orayan ta pa yung nagiging kakapsat mo. Wen! Kakayat ko. Nga dati asawam. Ken kayat ko. Nga daman. Bigyan di pagarupat kakapsat ko. Ngam samad gayam. Da Kuya Richard, ken Kuya Ray. Kayat ko nga dada. Tapno mangigdamis mo. No agpaiso. Nga ampun daklaan.
Manong Nemi, kunak lang no awan ti dumteng nga problema. Ngam nakahadak ka laki na problema na ito'y. Nadagsalaki na problema. Manong Nemi, sinagsaruno nga dimteng da Richard kini Ray. Yak manamo, tanadlaw ng sakit kapsat ng inaudi. Nga da problema na. Kalbasan data, Manong Nemi, dimteng ni Pulon. Nang rabi ikang pailaeng manong nadlaw ti asawak nga da problema. Ano ka ti problema, honey? Adang mangantepel lang muna. Ano na ang problema? Iso nga road nga mangantepel lang muna. Tama nga numidasar ti problema dito panganan kat hantay na makapangan. Oh, Richard, Ray, Richelle, kas di dati anak ko, ha? Imasan nyo timangan, orenta magusto nyo matiluto ni mami yo. Manong Nemi, kas itininamnamak. Nagtitinulong na kita kakamsat nga nagdalimanag. Kaya mo nakamlatan iti asawak iti salas. Sana kasinartingan ni Pulo naging kang dinamon. Ni Richelle, dimteng, pinagpagunyan, inbalibag na tridawat ti silad na. Yung nga, pinilit ko ti simrek, ganito'y. Ulbud ko na nakalata. Ada na nakaamuan na nga sunak at may salangampon. Inanukot mo ka di. Pagsasalitaan tayo tayo tunad dari kiti kakapsat mo kastamat ng kinidati mo anak. Nasiyat ko na. Pulon. Kas ko naking kaidi. Nga awan ti palimid ka dito lumtaw. Ngam ko lamat gamin. Nga satan tulay baga tuno. Makapagraduat at college. No kumanta hindi ko mapilahin kat impudnutan. Tawang kumatikas ito nga nakila problema. Awan ti problema. No sante nga pagbali na problema. No, naikad din nga talaga nga ita nga mamuan ti kinapudno. Iso. Kat no anyaman ti desisyon. Adda kadakwada. Kahit mo sawin pati daray ka ni Richard. When? Na nabinbitas, nung irwarin dito yung issue, masapul nga. Maibulgarin namin yung pinsan. Ay, Diyos ko, dakilagid din ang gulo. Pulon kaslasan ko kabaylan. Imagine, for how many years, nga kastawa ni tiragsakta, nga nakaururnos ti binangon ta nga pamilya. Kalpasan na, bigla nga mawatak-watak. Sa kabaylan nga mapukaw ko, digit anak tapulon. Diyak kabaylan. Patib ka rin ti pakinagin mo, Rosa. Siya malanag ko na nga dumteng tuloy ito agong taway. Oray ta matured na maten, adadaamin yan ti college. So nga, takunak, no da ito yan tiro, na ito din nga panawen tapno, mamuan ti kinapudno. Kano niyan tuman, di mo masama, kalpasan na, awatan tanto ti kinapudno. Nakatugawan manon na imi di kitalo nga kakapsat. Kaslawan ti mayat nga mangburak iti ulimat. Ngem ni Richard nga nauna manon na imi ti mo nga nagtimat. Daddy, Mami,
Kaya't amangig nga mismo ka na kayo ni Rachel. Noan niya talaga ti kinapudno. Kaya't mimet nga manghig. Tapos ti kasta kita maamuan mi. Mami, Daddy, ang peso ka di nga ni Rachel kat ampun nyo laing. Siyak ti simong pat. Nagtung edak. Uwen. Tinalyaw nak nasigod na kinita manong name ni Rachel. Nga slap sumsum gad dagiti matana. Apay. Apay nga namok pelat sa bali. Apay nga sang pala nga kayo kumati ng ibaga kanyak. Idi ubi nga kumapay laing. Idi adag kumanakem ko. Imbagayo ko man nga ampunak laing. Anak, kaedi kaita nga naamon ti kinapudno. Awan ti question dita. Tinasken dito'y kaya ampun ta kawan saan impaay mi ken ka. Ti pagrebengan dungo ken pamatig ti pudpudno nga naganak. Ada ka di pagkurkurangan mi kada kayo. Ada ka di saan nyo nga saan nga napatgan nga kindaw yo. Ada ka di pagkurkurangan mi kini papangyo, kini daddy yo. Awan ti panagkunami. Ngam no kas pagarigan tadda. Alakat saan kami nga perfecto nga naganak. Rachel, itilikodan nga may saka lang nga ampun, impatigda ka. Kanipat-patigda ka na. May saka lang ampun. Sino ken sa dino tipudno nga inak. Ken tipudno nga amak. Kayat ko mamamuan. Sa nyo nga'y paidam. Kompleto nga nagan ka na dress, ite jukanyak. Rachel, anak, mabalin tayo tagsasalita nga saan nga hasta nga napigsa ti buses mo. Kasla mo mulay para nga basol mi. Awan ti basol mi. Tilay nga mumi nga basol kati sa amin nga panagpudno. Kada kayo. Ang dumtang tumadlangkad di ang panagpudno mi nga imuno na lang nga da nakaibagaken ka nga may saka lang ampon. Impategda kayo. Ipatpategda kayo. Abigin ta kami. Gabot na kayo nga kakamsat. Ipatpategda kayo. Manong name ni Richard tinagtimag. Kasla, ada na unang nga kay papanan di panagsalita yo, Daddy. Da kayo. Di pagsasalitaan talag dito kit ni Rachel. Apay may ramaramang kami. May ramaramang kayo gaputa. Agpapada kayo nga ipatpatag mi. Nga impatag mi. Nga ipatag mi. So nga kayo ko namin. O napati ka da kami? Kit ampun kami man? Saan ka din nga ti ampun ko man kit inauna? Daddy, Mami, yan tangay naamuan ni Rachel ti kinapudno nga ampun lahing suna. Daka mga rod ka ni Ray. Pati ka din kami? Abi ka saan kayo sumungbat? Richard, siyak ti sumungbat anak. Uwen, kayo nga talo, ampun kayo amin. Naggidan nga nagtimakder manong name, digiti duwa nga lalaki, nga anak mo. Da Richard kini. Anya! Pati na kami! Timakder met ni Pulon. Tal na kayo! Tal na kayo! Abi nga nakagat nga to timak yo. Halawan amok mabigla kayo. Ngam saan ko mamatakasta? Kasla ka madla na tuturayan ng mitisyak. Nga amay ito yung pagtengan.
No saan gayam nga naduktalan nga danang ibaga kini Rachel nga ampun iso na pati da kami kat saan mi kumapit nga namamuan kan agtalined ko mga palimad ti amin. Ano ti question ita? No ampun kay manunusan. Nakarkaro pa yung pudnong anak mi ti panangibilang mi kada kayo ken panangipateg mi kada kayo. Ken ti panakaisag ka na tinaranya ka masakbayan niyo. Alakit no ti pakabasulan mi kita saan mi nga panagpudno idi. Kuya, dumawdawat kami ti dispensar. Ngayon panakunakawan ti nagkurangan mi nga agasawa. Ti panangipaay mi ti pagrebengan ti giti naganak. Nalablabas pa yung pudno anak. Ti nangibilangan mi kada kayo. Diyo ka di saludsuden? No apay nga naampun kayo? Diyo ka di saludsuden? No apay nga impaampun na kayo ti inayo no ti amayo? Saan ka din isuta ko matirumpeng mapapasol? Apay nga inaipas nga kayo nga saan nga aramidan ti pagrebengan da kada kayo? Sa kalpasan na, kasalada kami takimbasol? Manong nemi sanda kami nga sinardengan di kiti talo. Naging nga dida nadawat kada kami no sa sino di kiti nang paampun kada kuwada. Kada niya tayo. Numamuan nyo? No sa sino di kiti nang ampun kada kayo. Karba nga milaeng timang tunton tipudno. Nga tipudno nga nangipas ngay kada kami. Ti inakin ti amami. Di yo ka di kayat nga baga. Ipaidam yo ka di. Saan mi nga ipaidam. Pagrebangan kan karbingan nyo lang. Sige. Adda ka na kiti kasuratan. Tinagan ka na Trista. Adda pa iladawan da. Ired mo kita kayo ti kompleto. Kinuna manong nemi ti asawa. Sana imbilin kanyak manong nemi nga mapangkualain dagiti nasken nga mapangkualain. Adoption letters, adoption papers, nagan address, ladawan. Puro babae manong nemi. Inyawat ko kini Richard dahil ti ladawan, address, tipudno inam. Ray, daytoy tiladawan, address, nagan, tipudno inam. Rachel, daytoy tinagan, address, tipudno inam. Isuda, iti isuda ti nang paampun kada kayo. Nga kompleto ti papeles. Nga data ti kasuratan. Nga sandan to, nga mabalin nga umay ibabawi. Naalayon di kita. Yan nyaman ti desisyon niyo, anak ko. Adalata ka na kayo. Nung pinasakit, kada kami, nga agasawa, nga mapukaw kayo. Sa nga pulong at awen, nga gumawa kami nga mandaan ti anak. Nagsikukak matidi. Nga maaksidente. Nga naalisanak. Nahulit-ulit. Aging gako na ti doktor. Nga ti maikatlunton nga panagsikog baka. Saan nga? Saan lang nga maalisanak no tiket pati isuak. Kuno pati siyak kat mataya. Nga dada ka po na nawapay nagdesisyon kami ti asawa. Agpalikit ako. Tapos sana kong nagsikog. Inumay na sakit. Ti saan nga madaan ti anak. Aging nga. Ngayon pakaamumi. Nga da kami kat kasapulan mi ti anak nga matapta. Kapota muda. Nagdinamag. Ti may sangal daw. Dimteng. Dimteng kakada kami, Richard.
kalpasan ti duwa nga tawen dimteng kari. Ken kalpasan ti duwa nga tawen dimteng kari siyel. Nakaragragsak kami iti asawak gapot na dimteng kayo iti biyak. Inaramid mi ti amin na amin, imbukbuk mi ti amin nga panawin mi para kada kayo. Plano mi nga kanta kayo tinaranyag nga masakbayan, nga dinto pulos agbaliw ti dungo kan panangimpatag mi kada kayo. Kaditatan hamuan yun ti pudno. Nga kaslada kami takim basol ti amin. Nga kayat yung atuntunan ti pudno nga inayo. Sanda kayo nga gawid? Agsipod tawan ti karbihan mi nga mangikawid ka na kayo. No kayat yung nga kaden na ti pudpudno nga ina, uno pa kapamilyayo. Nawaya kayo, nako. Nawaya kayo. Pesat, pugsat titurog ko karedi nga rabi imanong name. No pa'y tartar gagayan ni pulon nga asawak, di mangliw-liwa kaniya. Di bang patpatib ka tiriknag. Di ba nangyay ka nakararag mi nga sabi ko mga titaytang nagpatnag kat maamiris dagiti anak mi. Nga saan nga rumbeng, nga panawan na kami. Ngem, kabigatan naman. Na irubwat di kita arwaten di kita talo. Kanagpakpakadanan. Yung kamin. Basta kastalatan. Yung kamin. Manipod idinaamuan dati kinapudno awampay tinauray ko nangig ko ngay baga na ko mamami uno tadi. Diyos ko, kastoy ka diti supapak, ti pa nagbalin mi nga nasyaat. Nagbalin kami nga nasyaat, para kada kami nga agasawa manong naimikit nasyaat, tinaramid mi. Saan lang nga kami, naragsakan, saan lang nga kami, tinatulungan nga madaan ti anak. Nakatulong kami pa'y kadakwana. Taan niya ka diti rason, nga dagiti ina, dagiti impa ampunda, kada kami. Amudang sanda nga maikan tinaranya nga masakbayan na gito eh. Ken sanda pa'y nakasagana nga agbalin nga agtultuloy nga ina. Ngaman nga taitan tibihag. Dagitian naganak kuno inada. Alawanan ako. Good luck kada kayo. Sabi ko ma, tatagita nga address kat adda darita dagiti sapsapulin nyo. Ulitan mi. Nuan yaman tinakabasulan mi, pakawanan da kami. Nuan yaman digiti nagkurkurangan mi, pakawanan da kami. At sabi ko ma, tatikaawan yun to dito din namin. Kadada kayo itong tisidong dagiti pudpudno nga nangyanak kada kayo. Sabi ko ma, tanaragsak kayo. Manong nemi, hindi makapanaw dan kastoon na yan. Parang arakop ko iti asawag ng sang-sangit. Pulon, abasa mong ingkawid, ida. Abasa mong ingkawid, di kiti anak ta. Abay basta latan pinalubusan ta, ida. Kamin ko na, dagit si Papa Lubos na matla katakawada. Abay ko santa pinatas na nagpagpakasi, nangingkawid ka na kawada. Apay, pulo na apay.
Apay nga di mo inaramid. Tsaka mo no abing sang kong inaramid, tinagpakaasing sanda ta panawan. Nasagsakit. Nga panunutan ka na aman, no nagpakpakasit ako nga saan ta nga pumanaw nga sanda ta nga pinatgan. Saan ka rin nga nasagsakit? Yung maping nga saan ta nga pinaadasan niya tamom. No maminsan, kasi nagbabayo ak pagid din nga nang ipatig ka na kuwana. Pulon? Dagita tao nga ni daam mo nga bigbigan ti utang dangan na impaganakan. Tsaka mo, tadakos namat nga nagbalbaliw, hindi maamuandang ampun na lang. Awanan tinapinda sa disiplina ng impasagipsip ta kadakwada, Rosa. Tsaka mo, noon niya dati panunod na. Kaste ko na, kasla datat na pabasol. Nga didan sinaludsot iti bagida, no anyamit ti basol digiti inna, abas talatan ng paampun kadakwada. Haan? Saan naman na pinilipilit digiti inna, datap no, itad na, kadata digitang albing. Pinilita ka di kadakwada, pinilita ida, haan? Nga po tanaamuan na, nga kasapulan ta di anak, siya na nga mismo, di voluntaryo ng ted. Nagpirma na ti kasuratan. Nga maguri ka. Ti kasuratan. Ada sa dyan, nailanad sa dyan nga saan nga mabalin nga is alain nga pasublin na kitiin na. Nga maawan tinang kabil sa dyan. Nga numaamuan na kiti anak, nga ampun dalang at awan na yung kabil sa dyan, handa mabalin ti pumanaw. Gusto awan na mabalin nga kamat ta. No kumaada sa dyan papeles, nga lumaamuan, yung saan nga mabalin nga maibaga na dyan, hamad nga makapagpirma dyan anak. So nga awan ti mabalin nga pakagawidan ta. Sige, go ahead ko nam. Kasi saan nga sakit tinakam mo pulon? Ano nga saan nga sakit tinakam? Nasakit tinakam ko. So nga nang mabalin ka talaga nga, may babawi ko man nga inimpatig tayo da. May babawi nga di pa nga ron. No, mabalin lang kumakit. No, kwentain ta, no, manood di kita nagasgastos na titunggal bay sa kadakwada, tapasublin tayo da. Ayam si Dongarod tagbayad. Kasi nang mapasubli da. Agraduar na pa ko muna. Sa dantok trabaho, sa dantok isubli, di kita gasgastos na kadakwada. Grigat gayam ti umampon. Ngam tipin-tipit ka diti maampon. Nagbidot nga nangampon kadakwada. Isu dagayam di kiti tao nga di daam mo nga bigbigan ti utang nga nagpaganagam nga naipaay kadakwada. Makapong tumuta. Ti dati nga naragsak nga pagtaingan bigla manong nemi na ulim. Sakit sumangpit ti asawak manong nemi manipod ti trabaho nga nakainom. Pulon, apay. Yan niya. Tama ba nga nakainom ka? Inawis na giti kobis na. Padasag mamad ko na nga. Saad lang isuda may mayat na kita nga tatao. Sino? Dili na tatao nga mo na uminom. Padasag mamad ko na. Nagbali na kasing pet. Padasag mamad nagpakaluko. Kukam, anak, kahit mo nagpakaluko. Nagpakaluko. Nagbalik ka nga na siya at itipada mga tao. Yung santa nga mo mabigbigan. Saan? Kaya, bitin tinom ko. Inak na gumatang. Saan yun? Aman. Siya kan samot ti ananawa kinindot at siya ti lalaki. Natibtib ko matirik naman ti siyak na si babae. Ba't pa sa lang dahil? Gayag mo, minum ta nga doa. Wala. Babay natin ako gumatang.
Iminom nga talaga ti asawak manon ni mikit napilit nakmet. Iminom. Ni? Ni? Nabarte kag maten? Na. Nga nabintas? Gusto di ko nada. Nga. Ngano ada problema mo kat arak. Ti solusyon na. Itay, pupung tutak. Diyak kamutag katawa. Itata, ada inom ko. Makakatawa. Sika, di mo kayo tagkatawa? Ha? Rosa? Anta ko man, niya ko man turumping kakatawa. Katawaan dati magbagita Anak ko, katawaan dati magbagita. Ang di naman la pinanunot nga dumting to di gundaway nga mapukaw ta di kita impatag ta. Mano lang nga bulan idi ni Richard. Na? Datati mapuypuyatan nga magpadpadede kang kuana. Mano lang abulan mo't idi ni Ray, ni Rachel. Kakaasita ka ng tagibi ng padakkel ka na kuana. Apaman lang nga naamuan da. Nga pasig da amin nga ampon. Basta lang tinalawan da ta. Sabi nga, nagpungtot ka kasi katawa ka itay. Makakatawa ka makapungtot. Uminom nga pa, sunan, gusto na, ay, di nakagawid na. Kahit kumito minom. Kahit kumito minom, no makaturo ka to, dapno jakton, mapanunot, tinaramid na kini Jesking ampon. Makalawasan tinapalabas manong name. Intong tuloy mamilat tamin ati asawa ka sumrak ti pisina kat nagdinamag ka siyempre. Nakasta, napukaw yun namin pinsan nagiti inampun nyo. Okay, nagigidanday. Susako. Ta nagigidanday nga namuan di amin. Nagigidanday nga yung bagami nga talaga nga ampun da amin. Di kumagat namnamay. Akit kastaon ni panagyaman da kada kayo. Dahil tiligudan nga saan nyo idang apod nung anak. Kastaon iti panang dungmuyo kada kwada. Di nga min. Kuma. Ngem kumimet. Takaw. Kala saan nyo nabambanutin ita? Yan tanga manumat nga tawon nga nagragsak kayo. Nga nadaan ti anak. Kata oras kat mabalin nyo man iti mangampon. Saanin? Aman. Baka dakkel to no agkabaw kayo, hindi adan to nakasagana nga mga sikaso ka na kayo. Nga isundumutan, siyempre, ti pangipatawidan nyo, ti ornong nyo, sanikwayo, di ba? Hanin, anong naglalatan? Anusan nyo na, ti awanin anak. Sa bagay, kabaylan nyo nga sweldoan, no? Sinuwan to tagbaling alahin nyo nga baling nga caregiver, no? Agkabaw kayo to, napimbitnas no saan kami agkabaw. Tagulpe ko mga matay kami. Sinun to karot ba't ni mga sikaso kada kayo? Noon ni pulon ti umuno na. Sikan to mga sikaso, hagim no awang kan tumutan so mga sikaso kin ka. Iso nga marin nyo ti mga ampon. Ti ampunan nyo, kada ti adanakim na, tadakkelan. Tam no awan tiriri, amo na nga dagos nga ampun iso na. Naging ka manong nami ngiti may isa nga bigat iti Domingo. Agrub-rubot kami manong nami iti asawak nga mapan sumuknal. No saan mi man nga nakamakam ti first mass, second mass ti kamakamin mi. Idadagsar di nga lugan manong nami ti sango ti balay. Idi makita ti dimsag ni Richard. Honey, tinaw na nga nakta ni Richard. Dimteng. Yung may nakinita. Ne. Kat no, anya dagiti awit na pimanaw. Sumulat awit na nga agsubli. Agsubli nga ta. Wala may na ipakamo nga nasarakan ng ti inana. Kat unang no. Umay na nagpakamo. Awang ko man kita nga gamit na. Inuray mi lang nga simrek. Nakalukat tiri daw at dakamit iti salas.
Ah, agrubrubat kami nga mapaniti simbahan. Mabaling ka diti. Sumurod? Ma Mami? Daddy? Ket, mabalin na. Wait lang arod. Isublik na kiti arwata kiti silad ko. Ta sumurot kada kayo. Daddy, Mami. Sige. Manong name ni Richard di naglogan ti likod. Adak mati abay ti asawak nagdrive. Ako mati agun-uni. Ako mati kahit may mga saludsudan. Pinatandara mi ti misa manong name kat paset itin nagpanagkararag. Diyos ko. Sabi ko mata sa amin to nung makpukaw tinawa ng anak mi. Ken sabi ko ma. Ta sumurunumad ng subli di kitito Sapay ko ma. Dili sumangpet kami dito balay manong nemi nadatngan mi di kitito Deray kini Rachel. At dati ti sango ti balay saan da makastrik at awan tulbag da. Manong nemi. Ni Richard ti mo nang imasdag kadakwada. Nag-iinarakop da. Saka mat imasdag. Ada kayo met. Ni Ray ti mo nang nagtimag. Mami? Daddy? Ada ka di pa ilang pasyat mi? Iti da ito nga balay. Pasyat mi ti puso yo. Ngayon nga peso, Daddy, Mami. Nagsubli kami, kabutan niya. Saan kami gayam ng rumbing nga pumanaw? Saan kami gayam ng rumbing nga makagura ka na kayo? No di kat rumbing agyaman kami ka na kayo. Mami, Daddy, pakawanan na kami. Kabuta, nakulaapan di panunot mi. Siguro kapot pa nakabigla mi nga sa aming ekspektaran nga ampun kami lagayam. Iso nga kasya tinapasamak. Mami, pakawanan na kami, Daddy. Balbaliw ko mga ampunan na kami. Nag-inarakop kami manong nemi. Da kami nga kasawa kan nagiti talong ampun. Kan nagpapalakpak nagiti maribongbong nga karoba mi manong. Ne, nagsubli nagiti ampun. Kat ne, balbaliw manin nga naampun da. Sumrita nito ang nag-anak ko. Sumrita yun dito ang uneg. Kat ne, adun nagiti nakaalan iti latest. Nagiti marites. Dito yung mga namuhan, manong naming nga nasarakan da nga peso di kitya, inada. Ni Richard, di mo nang anak ko na. Nakadadot kakapsat ko, Mami, Daddy. Uri dala pito. Sak pala mainayon. Ket, siyempre, nagsubli ka. Ne, kasan pa naggraduar ko no sa anak ang subli. Ngayon kahit kung nga tulungan di kakapsat ko, Daddy, Mami. No, adan tumbat trabaho ak. Kanapintas to tigasat ko. Dapat lang. Tumulong. Naragsak ti tumulong. Kit si kamatray. Ho? Di intedyo nga nagan ka na dress at dasadyay. Ti ina. Ngayon, dilakmat kayat nga. Awaten. Tamagulong man tibiyag na. Dahil kadandan na kat may kasangapulo kat siyaming nga kadandan na. Siyempre, api nga rin nagbayag kay Pay. Kasla
Mabaing kam una yung nagsubli, daddy, mami. Kat si Kamat Rishel. Kumusta mat ni nanang mo? Huh? Nagdan na kam ti makalawas. Ngayon, nakadadumat na ti utang na. Siya mo ti daw-dawatan na ti kwarta. Nakita na nga da kwartak na or na kita allowance ko. Sobra na ko ang itedyo. Ket, nagsubli akong dito ya. Iso na nga talaga ti pudno nga enak. Kasladyak mat balik na nga ipatagnak. Iso ang yamayaman nak. Kada kayo, mami, daddy. Naorisan na kami nga pudno anak. Kaya talagang patag na kami. Nagyaman kami kay ka. Kada kayo, daddy, mami. Awan nga ruden ti dimteng pay nga problema manong nemi. Dagiti inampun mi nga nagtalaw, balbaliw nga inampun mi ida. Kahit nagsubli na dati nga langan-langan, panagpipinatek itong galmay sa kadakwada, kada kami ko nakuma. Kahit kas tininamnama mi. Ni Rachel, kayan ti pamilya na ti kadenden nami ta iti asawa. Nagretiro kami. Kahit nagiti talo nga po kumiki ni Rachel, iti pakakumikuman mi, no adda iti agasawa iti trabaho da. Pasarimat income sumarong kar iti pamilya ni Richard, naragsak na may talumat iti anak da. Kastamat iti pamilya ni Ray, sa gigitlo da nga da po kumimano. Kat syempre, no kasta nga, wedding anniversary mi iti asawa, birthday na agtitipon kami. Kastamat no at okasyon, kadakwada, mapang kami met makitipon amakiramram ba. Dahil nga rod, ti pagkasaritak, manong, kadagyaman nagkaulay, taanos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nag-insent kang kadit Italiana. Thank you, ti aling mo, nga nang ibasa, at sabi ko mat, at dapat na ibatik nga adal, liw-liwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak, kadimngeg ka nagbuya, to'y nga radagyaman nga pagaya mo, Rosa. Thank you, Rosa, ating kapanangin buray, ti pagkasaritaam, thank you mat kadagiti nagbuya,